directors mayam the machine them khara to la thampai kana khan ba leiba jala haibadni aikoina huji khala ise then adu daga di aikoina sumba mayam sing sida aikoina ngasidi aikoi challenge sing da aikoi ta sengna khulai paraga tholaga onjalaga lut tawba krap da di moina tawdu lali haina prajana haiba ngamdaba kogi sing orsu ko aduga madugi khulai pa makoi proof ni jati ne tarokanda madu halaga na lali mi hali yes Pabia and the Punbe and the Nui Bike on Russian with the Lali Highway. Su sign on the Halapone had the Lali, have the Modu Yabia, not about those mine Toksha Avnadi, low in order Gipochi, man, control toning bar, not a control tonable lady bar, mercenaries may amota, Adum Pellet or Helpacea. Equi people, equi kind of movement sings here, Machine and Adam Kali, Adona Equata Siang Naragadi, Equi government of Indiana, Equi Mite in a Traga Mite, equi fruit indigenous people mayamgi, movement sings here, Sonda. Bra or other Nakalam room, the Nangasagi, Sin Mijo cookie, Kangu sing, Nangasagi, Sugi marum, the Sataki Mayam, Duga Mogi, umbrella, the two people, Moi cookie, La Luke, no, you get to Pidu, port to the Madungamak Moja, was a Kayagana, I don't know, Shangalation, what I know, the Matamatani plan, Yalang with City. And the Makwina statement condemnation letter to Lokumatam, the Marisi, Vimatang, the high looked to them to Lokumatam, the last line of Yahweh. Constitution India, Equanikai Comnay, Constitution India, Makung in a central leaders sing Amadi parametric processing, Warishana, Natraga Makwina, but Tabaktorum could be Kaikom, Habama, Nalvishal, Moipoto, Hapetuma, Wayana, Adi Carigino, Matatana Madugi, the Tuming, the Harpani, Aduto, Amama Iramaga, last Kilana Dutai. That means they are silencing themselves. Moinon silent, the Tojava. Last Equoje, government of India, but the Equilan, Hobunga Moy, Equi Madugi, Pot Tenabunga Moy, Habidugi, Akiba Paring, the Moyawiki, the native, Kishan Nedabane, other Dagadi, Kari Marungi the Mukta, paramilitary forces sing any forces, or just no Lady Bar, sing a type of CRP, or BSF, or Gurkha, or Manipur police, or IRB, or any Potam, or just MR, or just no Mayam, that he was sing chair. Shishina, Shumbozaga sing to the Madugi Mapum, Mokona Mutali, but Tadali Mayam, they could try to check my land bayadre, got the young Pupi and the Bayadre, Pali and the Gihan the Bayadre, I shown the Katilman Bidi Adre, she took the highway mota. Moy Mayam lay the Tolo Charido. Prezamiang text or Libido, Makoin and Asito, Wahorpota, even me Hapamatamda, Song Tora kind of phone, Tolaga, Silali, Havangamibu Kangusindo, Maduhana sympathizer, Nenauzi, Ikeda Natragasuko. They are the supporters, they are the sympathizers of all those terrorist groups under that BNS or BNSS. Conspiracy the Yaw Kangoni support to Nilalo Wunena or Indian terrorists Ekitawan Mayam Suleko, Aluga even Afas Mayama, Amber Morum the two Legenico, Sugi Matung in a Sana Lodo, Madugi Matung in a Farga Pulaga book to Hova, Arudaga movement Sagat Pase, Aran with the toll web. Assume we're going to Sagat Padi, I quite call out the equate the right to freedom of speech expression, Piriba, then equate Article 14 and 32 Bogta, right to equality, the Horoga Piriba Mayam sings ya. Sig enjoy Tohundre Pangre, have it the human rights, Salakara, National Checker, I couldn't Lauchira, not I couldn't Yamna, violence Yaudaba. Form of protest, Aduga demonstration mayam sing do, Tobudi Kaide, Aduga, Aran Makulai by the land, the kind of hyperposing here. Sumba sings the equator saying Nagadi, I have no idea, I don't see position Nagadi, equi parallel line never misses other the Yam chopping on Sapado. Other manner, equi government get tabok to a moitabo to a parallel salary, Marata lady, but quick processing, the Sahara than she damn the night find them. Makoina, Nansu, group the later Kanda, Jing the Makoina toting but the Toba. Aduga Kulai Matik Yam Jana Paiba, full uniform set pa. Masig Matanda, Ojakir and the Lakchani, Su group the Yawa Singna, Tobangam the Bataba. Ground rule, Makoina Tauragadi ground rule, Kairani, Haibagi the Makta, Hari by UK, Enegi, Kader Singsi, Haibadi Makoisi Nansu group or Basu, Makoisi Edumak Shizinabra. Haibagi, question Namasu, Ozakiran Hang Bayabagi, Room Mamasu, Dumak Lakta Vazinati. Masigma Tang, the Zakiran gave a war of sea, Karika Main Tambaya Zantan Tampi. A quite a saying, Haragadi, Nasikanai topic, Siam, the Matang Saya Duga, a quite a saying, Manipugi history, the Hyptare, Su sign, Toroga Ladyba, UPF Amadi, Kenogi, Makada Ladyba, Mogi Kukila Hova, Kungamanga, Group Mangazi Haitare, Mogi Tongan leaders sing lay at the Punsalaga, and mine labor, my umbrellas to Polaba, quite 2005 onwards. Ministry of Home Affairs ka in that means Indian Army ga hana yanaraga 5 6 7 say hum haibtare hana lera matung say hum complete or matung da 2008 ge government of Manipur yauna tripartite agreement sign tawnaga su sanaraga lakibani ada handak irang jina maram orakan da sahi ma khara hena kalap
ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯔꯛ ꯆꯍꯤꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯀꯔꯋꯥꯏ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ 15 ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔꯗꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ particularly ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯂꯦꯡꯉꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯑꯥꯔꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯤꯞꯄ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯧ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯖꯕ ꯃꯔꯤꯒꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯛꯇꯧꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯔꯔ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯀꯦꯅꯦꯞ ꯔꯦꯟꯁꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯦꯞ ꯃꯗꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯐꯦꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯁꯥꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯔ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ CRPF ꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ 10ꯃꯨꯛ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ CRPFꯀꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯦꯟ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ 1958ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ UKNAꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯃꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯃꯣꯏ 2 ꯁꯣꯛꯄ UKNAꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯅ ꯐꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒ ꯇꯥꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯃꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ paramilitary forces one of the oldest paramilitary forces who is very specialized in counter insurgency operation and peacekeeping or any others ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯖꯦꯂꯦꯡꯉꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯎꯠꯗꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯀꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯗꯦꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ NSNꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ NSNꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ BS ꯑꯦꯇꯦꯝꯅꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗ ꯆꯣꯆꯥꯝꯕꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯌꯥꯅꯁꯟ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯕ ꯋꯥꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ PR ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯁ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ 4ꯒꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯅꯔꯦ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯦꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯅ ꯍꯦꯗꯤꯡ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ
focus to was me and hiding in Manunda never see Tolisi. Chem de Duda. Other target, Equina hiding in a Equigi paramilitary forces sing in Siapikina Masagi Maging, a Sagi Lamung the Kartogi, Tamzarege. They tabakto the letter, Mamam to Isikarigino Haikanda, Handaki suicide on Romatamda, buffer zone Silok Tokwa Haina, Warishana the Yauraga. After signing of the agreement, after the extension of the Su agreement, Equi Madugi Potu Lady, High Lady, which is still buffer zone like Hibene. Sigi Pot Lak, Matam Zito and Bakano Hakanda, Sigi Hek Tokwa Mikutugi, Numitugi, Nongalaganda Haitare, Tarik Manga, Wednesday, no mistake, so Sampurse, Masigi put the Jongam district. Maruena Magi town sings here. Must total shutdown. Makogi CSO sing loud trop. Aduna, Nasagi laws in Makuta Parakanda, India Parliament, not like a legislative assembly of Zikarino, Temple of Democracy, Karim the Hadamino, Magi Adugi Manunga, Equity Temple of Democracy, Hide the Magi Estate Murray. For a state of democracy, Masi Wahanto Kangdaba, legislature sings in a Kanano, Adagita sing executive sing Karitawani, judiciary Karitawani, press popular society Karitawani, Kangdaba, Mapalam Sangpa, Equigi, democracy Palevak is the Equigasum, the military Hassan Lebazagadagi, Kulai Paragami, Pua, the Harpa Tupato, Kangu, Angela Kangu sings here. Shina, Motachina Toba, Kontang Modu, Equigi Indian gi, law, other Indian security, police force, police key, ek law, ma'am, Lady Singsina, Madu. Tackle Taunaba, counter insurgency operations, Satanaba Mokoi Matata, Madu Namtanaba Tohi Poto, Sivoking Ami Hibadu, Ulapa Mali, Masina, Karino Pidi, Messias Haikana, Su signed of the Lady Kangu, ground rule to Garagla Riving here. Kariguma ground rule to Garako Taragadi, Mamang than Mamang Wade, Kariguma peaceful atmosphere, Manipur state, Porpoyara, the Port Lagadi, Masikut Taba, Hogani have a Hambe example, Pirko Mali, Madam the Karigino Haikanda, Iko observation Nico, Lanbea Chumbayai, Masiki talked to him among that Moimari Hatring among the Kaidoge Hibamatanda. Lakliba tarik nipan dagi karigumboy ko na 60-day deadline pibase sidai da ko gi poche thungdraba separate administration mogi legislative power just like union territories pidraba adu ba tagade akoi hana dong nongoi kapa horani khut thaba hogani hatkani tukani na mon siekra thoe whether madu sumantra ka lanba akoi na media da adu press da even thengrak ba potuni ko na ajari je adu ba tagade lan matanda tawgodaba thabok tu makoina declare tawsalakba peaceful oba atmosphere am sengan oba bus yana ba horokpa ama tawba adi union home minister na thokpa ngasagi mayam sing notification mayam sing phagi tarakpa then popular government leading ai da ngamdabdu even PR lai matam su ngamdre then other the constitution provide to if state ama India union manung the Yoruba state amana if there is total constitutional machinery breakdown or administrative failure or it should be the duty of the union to protect that particular state and a labor was there constitution appear kananga saye conjunctional period of article 356 355 imposed roga madu 356% rule hai thamakanda di madu president gi power da magi mieng makada governors the sinaraga governors rules ai khangna poche masigi makada masigi pot thabak thorum singi packet kani habi packet urukta buffer zone law thosu karakpa then biometric attendance aduga deport togodawni particularly from Myanmar and Bangladesh sing koi thokibani September da dara kaino ko union home minister gi site gi ko masigi pot mayam torokpa adagi somna kanda ekoi gi nakan thangna bada leiri ba ekoi gi India gi union maning de ori ba CM sing jina Manipur gi sumba irang ho matam se ekoi particularly ekoi gi di Mizoram gi chief minister hajik ori ba de mamang thangamba ekoi gi Joram thanga gi matam de gi horga laldu homa bo gi matam da moina thamgi ba statement mayam sung ningjing ba yai ba sigi statement jina maram mo de kanda ekoi di one blood ni isili now ni ipai sa gi relation e blood lai bani aduna makoi family ni makoi refugee na te kana haigraga haujikna makoi national highway number 306 or mane amana national highway number 6 mo de sian basi masi forest clearance pibu ngamakta moi myam da manam morga then haujikti makoi su deport tok thokna ba sem chane khandu ani torokpa yam thenga matam da then adu eba targadi aikoina kari gino makoina sumaina ngasi aikoina massive drive against illegal immigrants from Mizoram and Nagaland kana tawro iba pot aikoina han khana jagi bido sigi posi krai de gila ino haikanda sigumba mayam singje makoi tholokpa hogudore then Mizoram da akhoi ta sengna haragadi drugki karigumba samasya yam leram da base ngasidi Chosampur ki direct Mizoram da for som the national highway singchi moregi lambi oro dimapur lambi jiri lambi thala abanina mo asom dagi tipai mu om dagi toro phaw lambi Mizoram ta base sidai sa drug mayam je moki ki drug trafficking gi magi epicenter hai tare transit point hai tare koi golden triangle gi Laos Thailand Myanmar se masigi wari sanabam market magi kano sangdainabam je koi Manipur oibdom oirap che
Mizoram zu khang pa male aduna makhoi gi street ta drug chaba lem da ngau lem da hujik mayam uraga lak do masigo mayam je kanjana ba khona ba da ngasai gi makhoi na tawri ba makhoi gi news idea makhoi na adagi base troga tawri ba adagi moina establish new social order sem na ba khona jabni kai khalam ba da ngasai gi jalengam projects ti aram ba pot am oirame ha ba je makhoi na khang pane lawe aduna ekhoi di taseng na aina hai laldu homa gumba joram naga gumba gi makhoi gi wakhalons di they are just like chameleon ne hai jabdo numi yung ta matuina mai lai jaga on mangam ba mai na on bani aduna you reap what you sow na aine hai jabaji makhoi ni yamna ngai ba se ekhoi sumba pot mayam sing ngasi khut tha ba government of India na ministry of home na kari gi hore haim tanda home gi chu magi intelligence department lai tam yam kum leram ngane ba aduna mayam makhoi gi afaba equipment makhoi masi monitor tawno ba pot mayam leram ngani sigi matak ta ekhoi mayam na ngangari ba pot mayam ekhoi ngasi panelist mayam ekhoi haibai ta ba ngangjari ba khabar da yarop da nainajari ba pot mayam sing sina ekhoi yam na ngak po pot ama masi thok tringai da hada yam kuidana 24 October hojik November niko tha phadri wari niko ina thamdoji tham khaim ke momang gi wari da ko yang ngak pam to government of Manipur deputy register society Suzampur nako public notice amaka 24 October 2025 da thoki si posi kanana ibno submit kanan to buno da ngasai gi keno da hai kanda RL hawkip and others in to bono to e kamana to proposal amaka ni registration gi kamai to proposal for registration of society in the name and style of Mezo Integrated Council hai aduna sumba Manipur la akanda Mizoram na yabra yadabra Mizoram ge mo asongi mi yawdabra nga sagi mo gi jo cookie jo community natraga cookie jo council any organization ko sigi mayam trogo sumaina ano ba magi Mezo zu pakpa cookie zu pakpa any pot paksala trogo posina for better political bargaining power monitor pot mayam se message the India government zu they cannot be remain as a silent spectator mal yarak da banina makhoi gi adugumba seasoning da ba power sing exercise to do horokpane lawi aduna sigi post as a very good step alo I want to salute and congratulate air team also other yawge army team ko maram di terrorist haching duna maram wor kan ngasi Manipur santi oide sai ani makhai moi manga tara duna maram wor kan da then hojik chu su da lai ba kangu su sinatana majugi example moina karigumba ground rule thugaraga kem da laitaba matraga anobo equipment to ba anobo khujukulai lesson ba natraga ekhoi yana ba pot thugai ba taraga di ko simba mayam se masigi potsi ekhoi tawgani haiba pot ama Maliana and Hajari Posi Machi Tohun Chumi, Aduna Equi Shumba, Indian law, India constitution, Masakandra Kangu Sing City, Indian law. Kari piri India ke constitution ekoi society kamain pulli adu ekoi amatu oiba ngasi mayam kari ba pot mayam se ekoi taseng na haraga di ekoi panelists ekoi di we are not the lawmaker hai tare we are just an ordinary watchdog of our society ne one of the watchdog hai tare adu tai ngasai magi fourth state of democracy da division of powers the executive ki legislature ki judiciary ki have legislation to most da karak mato na phamaga makoi na creating and passing law makoi thabak ni kai ba se makoi khangmana te adu gi mohut silaka ngasi UK ene gum kasuna ta terrorist kango na makoi na law se ni makoi pai ni ekoi lewak tongan tani na separate mun sagat pane si yadi haiba pot se ado modu Indian gi law gi ngasai gi phara pullaga makai ngasai gi koi na judiciary na magi court system the interpretive law der mai pha pum panin people natabida madugi pot mayam ama legislation sem law sem biraktrabni na magi sumba counter instance gi leiba pot da Manipur gi particular sem drabni na khoi executive sing chu yamna mathau seng na thamoi senga taw mathau tai haibado maga sai gi khoi na men di khoi ngasi kaithari ba mayam sing se khoi gi kaino haib tare khoi gi paramilitary forces khangde natraga khoi gi state ki force khangde mayamna yamna the action lokata ba poto madun marum ka irang je escalate ko gibne laweba alo government leiba matam oi chu leita matam oi chu sik ko chamana lei se anu suma potro ku yam phai adana koi Manipur gi di suguma mi hat pa sikak na su kana roi suma posi adum ama hale ama tholokani ama thoki bi ai adu ta ga di koina ILPC am strictly follow tawna ba ekoi aduga border gi singje mikup na hom sing leina ba ne koi hana former CM matam da su koi thamami na ko suma pot sing je koi thabak to on thok media thambadu na taba then ILP implementation tawri ba koi state ki agency singche machi gi singche lo machi yamna pukchen chen ba mathong tai aduga koi gi loina na madu enforce to the law gi law enforce to the state ki police personnel singche yamna pukchel cheng ba hana khallaga makhoi gi border gi pillars bhajan leitrabni na iko airport yam bhajan tawidna ko ILP gi pass pi ba matang je
ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯄꯤꯔꯒ 100 ꯄꯤꯔꯒ 500 ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯥꯔꯕꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILP ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯅꯥꯆꯨꯡꯗꯅ ꯃꯁꯨꯡꯕꯁꯤ ꯈꯜꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ILP ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯅꯤꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯐꯝꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯠ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रꯖꯥꯗ ꯈꯔ ꯑꯣꯟꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ UK NA extremist skill and hideba pose masi yamna afaba step ama akhoi law and order da maintain tawnaba aduga peace prokna khonaba da amani na ai aham round jai sumai thamjaki. Okay, thank you very much. I makazabo ine oza Kiran da lakjage oza Kiran nakalamarom da khoi ngarang han khanaba da sudu mo yaujaba khoi gi Union Home Minister Amit Shah na thamgiba khoi Bharat si dharmasala nate illegal immigrants sing even Bihar gi both thadalarom hairiba thabaksi even Manipur da su masi thabak oina pangthokani haibagi statement ama su thamli adu mari leinana khoi hana khoi Manipur da illegal immigrant khandokpagi matang da hana gi khoi former chief minister Nongthomba Mirena tawriba thabak sibo ta kari haini adugi mayok ta ngang thiba khoi hai Nagaland amati Mizoram gi chief minister su makhoi gi su hoji Zakir na sunga sai pan bi gi ba makhoi gi massive drive of illegal immigrants chatharapa ado hairi basida ngasai gi sidlak chani bo wafam ji khoi si adumba indigenous ni di haiba indigenous ni haraga su separatism gi wafam amadi adumak lai Kuki singna Jalangam gi Manglan adum ngami mangli naga singna Nagaland gi Manglan se dum mangli adu mathakta hajik thoi ba Manipur gi May 23rd tagi thoi ba masigi achauba issue si May gi 3rd tagi thoi ba issue si ngasai illegal immigrants sing si khandok pa hauba adagi khoi gi reserve forest protected forest masida khoi gi tapthoba photoba yam laigre adu ibatargadi Zakir na su pasai pan biba haiba illegal immigrants sing si ngasagi makhoi gi dream du di nakal marom da Zakir na du makham se ba whatever makhoi na mangli ba manglan du mangphang no ba mangphang na da ba habisi mapham gi matam gi matung ina adu mak lak saga da bani adu mak pu Manipur si mache tana kai be yaroi habisu idea of Manipur gi wakhalon da masi gi kano sida du miyam se changchen da na leiminari bani adu ibatargadi haiba si hoji ngasagi intelligence failure ma lai habagi statement si khoi gi hanagi former chief minister na thamgibam su lairi dubu haujiki UK NA gi makhoi kader si bagi da intelligence full phange har batum da haiba operation se changba da makhoi mi mari sire ama soe haiba khoi gi paramilitary forces ki moi hom soe adu yotar gi Manipur da lairi ba khoi gi chap chaba haujiki prevailing situation ji chaba solution di ngak ki oiba sigumba operation sinadi porakani habadi thajadeba yamchu adu ibatargadi chi sina ngasai gi Churachandpur da leiba sing da su yawning da bakangbu da su total shutdown to badam yawning da bakangbu su dum waba even akoi Imphal area da su akoi shwai da karigumba am torpa da yawning da bakangbu voice raise tawraga su miyam gi karigumba mala ka ta habagi si da su dum yawmin ba adu ga targadi khwai da gi maru ordi chap chaba solution du mane ba ngaki intelligence report ki matung ina operation khara operation changura kanda mi ama ani mari manga hatpa khoi gi chwai da lei ba beli gi da su phare pulle haiba adu dudi nga ki ne ba akhoi miyam na pam le bi si di chap chaba khoi concrete oi solution du ne ba sigi matang se Zakir kamai ni yong ge
I think I say mamang na thamjagi ba four state of democracy gi poto yamna jingjalaga naina ba mathau tai madugi pot moi mari da legislature executive judiciary or four pillar society press ki moi thodang ai sai ai anjala roge sigi se yamna transparent accountable sincere honesty number 1 da ka we adon Indian parliament na taga legislative assembly se why it is called temple of democracy madugi poto elected sing number 1 hana understand to mathau tai then first and foremost duty any haibdo karino to protect the dignity of the house because there is to protect property and common people's life to ne sigi potse hana khangada ne aduga long term planning yaw pot ma sangi aduga planning ji tawraga lay adum ekoi gi singa sagi legislature gi executive ji moi tawum do tawjaraga su ekoi gi kaino hai tare koi constitution gi manung de yawraga si tawraga de si tawga ti natraga ek lay riba India gi law Havidi BNSS was one grain hana Indian Penal Code, IPC, CRPC, ham all level ko. Maming on Makani Yarway, Adugasi Hapsel have any Yarway. Madugi put the exemplary of a punishment sing high Tareko. Madugi Arhan Batori was sing to the wrong door sing to the Pibama, Miam Kanga, Masi Yadi Han Kangan Masume. That Adugi Matam to the Indiagi was Yam Sati, Yam Kali, rule of laws and Avalam Damni, I can do it. Not the Hujiki, Equina, Hajari was sing, I know Tam Tozava. They are habitual liars, they are parasites. Nobody in the world makoi bab tahan mangam leite aduga makoi jidi terrorist ne haise terror form ni mayam dai aduna aikoina hujikse akoi na han gi moi mari gi matang ja ina thamjo haiba targadi koi tawjalan yauri koi le koi yam bi da yauri anchor su lebi witness orang ne to mayam panel sing sum haiba se ko se koina hojik pr for fail or lamdam ni ramdam manipur na face story je ne haiba se masi kanada no chakchik thili je kana mi akoi gi achin machin tumba amana ta sonna thamoi da thin badona union government gi moi gi kano da high waging because constitution has given us a right to express our whatever we have in our mind under article 19 clause 1 subclause A of the constitution right to freedom of speech and expression be in the co aduna sum high bes da ekoina PR failure hajale then PR thama marum kai gino state government machinery failure ministry failure kanda union project tawni ekoina sa hajari to union kari ge protect tongam dia pikba state masazima Bihar gumba chocho bolam UP gumba gi district masanga state ga manarum gani wari ni ko pulap area se aragi even chingi jaga sing the 90% na lai ramni na ai khoi beli because you to control to ngam maktra bani baseng na diko sigi post dai khoina total the collapse to ga thamme karam na muk karam mainan mayon chon ga do no santi kamai por ko do no hai base ko toile laure why military crackdown is not done till that kona haraga lakpodo I think this is the first step yaraktabudagi ko mayam lawi henjalakpodagi torokpone lawi aduna even ai ngasai haibudune ba even ekhoi mejogi pot amakak laura kanda mejoram gi mogi kaino ming amakak laura kanda mogi kaino semna hono bokto manipur da khoi na han so sampur tor me haise so sampur si ta seng na hade law order collapse ta base khoi gi valley the law and order bajan chane haibdi ai hairoi ko aro makhoi na to pot makhoi gi planning to the under the jalengam project makhoi loi to ne then makhoi na politicians sengwal terrorists sengwal terror sing tawe aduga ta seng na makhoi na karino hai kanda gateway of kaino Southeast Asia more ase masi se Southeast Asia gi ekoi gi transit highway tawbugi haribo lamji dominate tawraga iremdam manipur gi economy si hada thidu oga makoina control tawraga thammaga madri hek ekoi kuki gi fruit gi kuki haiba posina makoi fruit tu gi umbrella ona tuppaga haib dare makoi gi mata sengna haraga di namchillaga kuki gi makoi unification gi mingda natraga jalengam project gi mingda natraga separate administration du gi mingda Indian soil gi tongana targa anoba great kado country ma mu ngasagi ahamadi legislative power bi uniter bentor maga last jalengam project man go tongin to bose no gi sumoi planning sing si cookie terrorism to sing fail oisalakan de kai dawre adugi makhoina tasengna harega di fail orek bosing na makhoi sing ngaura kanda jaja to horpone si pose moina tor posi kai no hakana hujik si moigi lal hobo sing si hat ki bosi fawda makhoina masi yaningde phongdu NCSO me am na handagi tarik manga digi still till date hujik continue to rimne moi shutdown je ko mai pak ta bodon amani still paper ri mai pa iko dung tin gi paper sing mai pak na to rin dum hapim ni na ko then adu tagari makhoina gateway ahum ekoi economy gi yanglen saru ahum kraino hoji aina haje imphal more lambi ma imphal dimapur lambi ma imphal jiribam ama si totally makhoine hatta extortion kidnapping sai ransom tan ko pa mayam dun toroga thammaga dominate toro thammaga na ngai gi yadraga na khulai pai ba kra thadu okian kangalaga mayam sing se dum dap toroga whether by the non su group or su group
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯁꯦ ꯑꯀꯪ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯟ ꯁꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯝꯃꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯜꯍꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯇꯥꯎꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦ ꯅꯟ ꯁꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ wari sabagi pot tawai khoi separate land separate administration separate union territory legislative power and tawbose sum leiraba adu targadi makoi se soidana loishin da honor kan khalle amuksu ekhoi se mayam na haibani koi na haibani te adu gomsi sumila le khangde adu ekhoi gi wakal da praja miyam na ngasi manipur gi praja miyam na saithing saina mayam ama armed forces special power 1950 aina beli gi jaga da phangi ba poto ngasi singi da amat leite ude hati haibani te kana de hamde ambush to de hamde ns na mayam hat kheba ama to ba degi beli gi la lo sing hat ba madudi la lo ba ga government gi makha da lai ba khoi gi kaino gi khulai pai ga ngai ba sing do khoi gi manipur praja miyam gi nga ine lai ba khoi gi kaino sing army sing paramilitary sing ga kapna ba si hauna sani amana sovereignty tan bani amana indian union kai bi yaroi haibani indian union makha lai ba pone ba sovereignty tan da thingba ka sung ngam maram ni masidi amamang dagi NSN ayang was same thing either hype that equity ko a list equity NNC gi mamang dagi hauna ko 1940s mamang dagi hauna equity 1918 dagi hauna naga movement hauga moidi formation toroga mading NNC declare to 1929 da makoi naga club siamak gi pot mayam history la kan makoi Simon commission da makoi na demand to naga territory do remain untouched over like dami kain to pot mayam do mari sum samdara kanda makoi gi taseng haigadi angami AZ Fijo haibu nupadana NNC do Nagaland an independent state on August 14, 1947 kind they people Indian declared that we can lay me moi diko see pot lai matam da moi 9-point agreement je moi governor da ngasai submission to matam da modu reject lak podo madagi makoi chu makoi na kari hai tare madu rejection lak na Fijo duna haire madu gi kaino da guarantee full sovereignty for Naga nation do lai trabnina masi lalaw bum gi chatla kana ngasai dam chema ko potune moi gatanati akoi makoi poktringai da haita NSN poktringai da manipur gi lal hoba 1964 da lincoln pa lal hoba lady 61 years phara ko then 1978 lincoln pa 1977 ko 1980 lincoln pa mayam ama su pot lady aduna swai da manipur gi taw post da akoi gi hojiki Fijo gi pot matam du da ne akoi na hojiki AZ Fijo gi matam da ni manipur branch party sem na bo honar ba pot se maru sema magadi khoi ngasi tinari phami myam leram da su yai kai manipur le ramaro manipur have mingji sema magadi sigi plan ne moin tormise just like that uji kokina matau tamaga jalangam project mongda mizoram de khara manipur de khara nagaland de khara assam de khara bangladesh de khara natraga myanmar de khara lawruga makoi su ama sem gena amuk matam du da angami japu Fijo AZ Fijo na torombo pot wakhalon do madugi pot re makoi matau tamu copy dorji copy do budu da makoi gi manglan de tekre na ni koi gi 23rd May gi 2023 gi me hongi pot 23 May dure adugi mamang dagi hauna April gi lo selak ba dai dagi hauna moi gi release ba ko pam jim mai thaba hau dagi tek ba haugrem tek pani na moi se khangau da tek khamni na nung na tek ba samba ya da bu na ngasi makoi gi manglan do kai da ma fauna ra roi aru Indian constitution na jo ai wakan dadi makoi na tali pot si IP ni thajade adu ta ga di makoi hojik lairi ba pot mayam sing sta gateway sing thing jana ba khonare hauji koina moina buffer zone thamna kyam kuin thamgani ngap yaroi masigi posne khoi border kaino da state oriba international border tanarag leiba khoi manipur si oramano ba sigi post Delhi do oramone Kolkata da oramo ko natraga Mumbai da oramo ba khar chawba city im da oramo ba khoi tori potse metropolitan city amagi jaga thokpo oramo ba masin numini ni gum da lotion gini no mogum phadana lotion gini ba kai gino hai kan India gi image so en aro da ga still khoi aina haibana te hana naga gi intercollector oramba RN Ravina mana thamgi statement khoi ngasi dingjang ba hobu yarabani Indian Army na irang ji horkum matam da Indian Army gi maru iba sing na thamaki ba wapam sing hoji thambi ba wapam sing
mark the thang bu makhoi gi seminar sing da thamak wapam sing aragi even parliament da union home is tham wapam sing aragi swai da media na ko to bo sing social media thadro bo sing tawan tawan ba nakan sing sum yen rang matam da ekoi na hujikti ekoi da seng na harga di yam lu ba phibam mamada ekoi gi manipur gi situation sing asi de ekoi na face to bone face to yo po se ekoi na ngasi di ki rega mamai chen gadra haiba po to ne ekoi na ngasi ai chen me yaroi do pot amane alo tangre ekoi na Southeast Asian country manung da ekoi maning makha ta maning do pan ba leba oina sahi lesing ani oh mari manga gi puwari leibane na masaki script masaki culture masaki tradition everything came to watana even China na le pot any pot XY jet niko lay pot do sak mana na ko lay jaba pot mi masing yam jatra so lay me ha pot se no magi sum ko di masing yam jala trine anu mangjala ini population da akai bala ini adu gi mathak tamu ko gi influx social ko me yam sina unnatural growth si 200% ka ba yavrani national record to world record kya lagi 17% ma ka 21 ba kai no lay bani adu moi 200% ka ko lay si adu ba ta ga di ekoi kari to bu tai hai base maswai da ekoi na ngang yo sing je ekoi just was to ne hai ga da maru e bu de ekoi na makoi onjal laga chai bina te hoji mikhal mirep mihut sigi posigi kamaina mikhal da ekoi na thengna gani karamba mirep thado kani karamba mihut ohen gani hai ba point ahum je sigi posi koi still koi study to ngam dri hoji adu ekoi ahansing nungsiba nungsi da gi pot thok se ahansing thazda pot to si anju yaw chanu ahan gi mathina sa phu meli angang gi mathina rocket sai koi ahla man hainer mani ku chumandra lam ko sigi wahai che kasi koi chingchel laga amuk yeng che angang atana government paraga su madu he akai badum lakani ahan ngatana paraga su outdated oi harakani yanaraga paiba mathau dai adubu youth khare ne importance piraga naha sing de important piraga lewak se amuk tang thongna leibudo ekoi matam ma da ekoi ne hai budune ekoi su yam haibana te English ngang ba yam haibana te Hindi ngang ba yam de sagi lon khara ngang jeri sim ngai re ko adubu ekoi ne se English khara thela ngang ba se maitirun da handok pa ya da bu da ekoi gi da sengna English na khara samba laisang kai temple of democracy laisang do ganatantra gi laisang kai haira ga kitang nungai to poram la ko da mayam ta koi kitang hap da da koi gi lonyan yaw ni ko so isana ya jai ko se ekoi na haitra ba khangdra ba hai tare ko jo adu takpi tambi na ba chingbi na ba ekoi na ju thi bu wat pa chingbi na ba le ta ba kiran nangi do lali jala nangi do lali oja bire nangi do lali na haibi na ba ekoi masen tana na ba gi laita ba isa gi ego isa na chungang chumi hana chadar proportion nga sidi ko yamna kaino dawre awa ba pot amadu sing tharaga lakpane aikoi tana bagi tanja leitre angang chumnare then social media da aikoi masen aman launa gyan tadre uji kanana leader no kanana followers no traga kanana kaim da khangde kanana mathak makha khangde thaksi ka sei bewa thaglo nai do ngasi aikoi mangjala abane ba aingon da gi hawon chingna aju kangdra bane ba ko khangda ba aikoi ngasi di kege ni yumbi oraga aikoi na sida discussion phamini kai phamje sometimes amgona punsi ngang ro jan amuksu ngangaroi na matam chang na potaro ga su bo padam ka thalaga sum le amuksu khara su ngang draga di masi yabra haiba pot se ekoi su upai le taba pot haiba tare aduna British ki matam da ekoi gi administration wai na men torma potuna madu da yum mor kan tongan ba interpretation je on na hangnarak potuna ngasi di ekoi si ekoi gi princely kari hai tare nature hama yaw bani khoi gi Manipur gi meti oigera meti pangal oi haigera ndra pangal haigera leribu mayam sing chena he hai base za chima ya siko si kari gi no hai kanda masi gi yaw bani na makhoi pun ba yadri hai ning da akai gi no adu di na kopna chom yeng kanda lambe madu sabri du kai so adu ga kaino da khoi gi ningthau masagi ningthau gi sajat lijat loina masa je isa je chele nu pi ju nu pa ju ai ningthau ni aina ai ta ga dawni ma ningthau ne na ningthau masagi sa adom chatle haiba potu lakpani na chumba apik paman ba aduga state ki oiba future gi oiba ekoi gi generation sing gi oiba isagi na sakta loina mak mang ba ya ba poto iba mayam sangsel iba sing na to iba sing se ngasagi mikhal mire miut madu gi base aina hai mokoi ka tagi intok wa na te ko mokoi na miyang gi mihut ni people representative ni they are the lawmakers they are the legislators they are the parliamentarian hana labor kangu sing sigi mokoi chap chaba law ma common law ma sema kanda adung ba aran ba to bagi asum ba to bagi na ekoi gi justice pangna bai damakta ngasagi even judiciary su nuai na ba executive su nuai na ba pot mogi tongmin to mokoi ahum gi pot to yosubi mokong hum do na ma te khradi bera ka ba leibo to mai khoi ti leibo dong leibo aduna amuk su irang se kona si torgo loisan ba yai haina na ta military kick down torgo jo haiba se totally tongning da su leiram godra hai se chingna bung le man adum mo mayam do leitragadi madugi da makta counter insurgency ki kai thori ba paisa na ta atopa mayam sing do krai da ekhoina talu ne khan ba yarom godra
directors me am the machine them khara to la tham pai kana khan ba leiba jala haibadani ekoi na huji khalai ise then adu ta ga di ekoi na sumba mayam sing sida ekoi na ngasi di ekoi challenge sing da ekoi ta sengna khulai paraga thola ga onjal laga lut to ba crap da di moina to du lali haina parjana haiba ngam da kogi sing or su ko aduga madugi khulai pa ma koi proof ni jati ne taro kanda madu hala ga na lali mi hali yes Pabia and the Punbe and the Nui Bike on Rasalim de Lali Highway. Suicide on the Halapone had the Lali, have the Modu Yabia. Not about those wine talks Avanadi. Law and order Gipochi, man, control toning bar, not a control tonable lady bar, machineries me about Adam Pellet or Helpase. Equi people, equi kind of movement sing, Machine and Adam Kali, Adona equate the Sing Naragadi, equi government of Indiana, equi Mite in a Traga Mite, equi fruit indigenous people may amgi, movement sing, Sonda. Bra or other Nakalam room, the Nangasagi, Sin Mijo Kuki, Kangu sing, Nangasagi, Sugi Marunda, Sataki Mayam, Duga Mogi, umbrella, the Tupi, Moy Kukila, Laruke, no, you get to Pidu, port to the Madungamak Namoja, was a Kayakana, I don't know, Shangalation into what I know the Matamatani plan, Yalang with City. And the Makwina statement condemnation letter to Lokumatam, the Marisi, Wimatanga, High, looked to them to Lokumatam, the last line of Yahweh. Constitution India, Economic Comnay, Constitution India, Makung in a central leaders sing Amadi parametric processing a Warishana, Natraga Makwinatori, but Tabakton could be Kaikom, Habama, Nalrushal, Moipoto, Hypeduma, Wayana, other the Carigino. Matatana Madugi, the Tuming, the Harpani, Adutobuni, Amama Iramaga, last Kilana Dutai. That means they are silencing themselves. More than silent, the Toja. My last Equoji, government of India, but the Equilan, Hobunga Moy, Equi Madugi, Pot Tenabunga Moy, Habidugi, Akiba Paring, the Moyawiki, the native, Kishan Nadabane, other Dagadi. Kari Marungi the Mukta, paramilitary forces sing any forces, or just no lady bar, sing a type of CRP, or BSF, or Gurkha, or Manipur police, or IRB, or any program, or just MR, or just no Mayam, that he was sing. She's now, soon was a guy sing to the Madugi Mapum, Mokona Mutali, but Tadali Mayam, they could try to check my land bayadre, the young Pupi and the Payadre, Pali and the Bayadre, they show the Katilman, the Yadre, she told the highway mota. My Mayam lay the Tolo Charido. Presamyang text or label. Makoin and a seat over Horpota, even me Hapamatamda, Song Tora kind of phone, a Tolaga, Silali, Havangamibu Kangusindo, Maduhana sympathizer, Nenauzi, Kader Natragasuko. They are the supporters, they are the sympathizers of all those terrorist groups under that BNS or BNSS. Conspiracy the Yawu support to Nila or Indian terrorists, Eketawan Mayam Suleko, Aluga, even Afaspas Mayama, Ampo Morum the two, Legenico, Sugi Matung in a son of a lodo, Madugi Matung in a Farga Pulaga book to Hova, Aruta movement Sagat Pase, Aran with the toll web. Assume we're going to Sagat Padi, I quite call out the equate the right to freedom of speech expression, Piriba, then equate Article 14 and 32 Vota, right to equality, the Horoga, Piriba Mayam sings ya. See it enjoy to 100 Pangre, have it on the human rights, Salakara, National Checker, I couldn't Lauchira, not I couldn't Yamna, violence Yaudaba. Form of protest, aduga demonstration may am sing do, Tobudi Kaide, aduga Aran Makulai by the land, the kind of hyper posting here. Sumba sings the equator saying Nagadi, am no idea, I don't see position Legadi, equi parallel line never misses other Yabi chop thing on Sapado. Other manner, equi government get tabok to a moitabok to a parallel salary, Marata lady, but quick presassing the Sakara and Shita, and I find them. Okay, thank you very much. I am Marik Chumbo Tambiri, Makata.